Icugiye abanditsi n'abamenyesha makuru kubyo bashoboye gutegura kugira ngo bamenye eske Dani azanye iki muri filme ishusho y'umukobwa, ese Dani nica ikintu nyamukuru aje kuduteraniriza ngaha ni nk'abanditsi n'abamenyesha makuru. Bonsoir. Tucenga uko Silva yavuze twicaye kuri gahunda y'igikorwa cya filime nshasha. Twakoze filime nyinshi zitandukanye, rimwe na rimwe tukaziya, ariko uyu munsi turi ngaha turatumenyeye mu mansama, ariko n'iki gikorwa ni kizima kuko biba bikwiye. Filime ishusho y'umukobwa ni filime twatanguye nk'uko bisiguye, imaze amezi 7 iri gutunganywa. Twahuye n'amacalenje menshi, ariko bikoze turagwanya iza kurangira filime tuyiheraheje, ariko ntabwo byari byoroshye. Ni filime ikuyemo ibintu byinshi buryo naho noja kwisigura abagiye kunaniza uzoyiraba, ahubwo byiza kwiyabonesha hakiri kare, kuko filime izoja ko kuwa gatatu tariki 20. Hama turabe ishusho y'umukobwa ni filime imeze gutya, ko uyu mubiri tuba twambaye kudutambukamo tuvugamo, ari indani haba hari ukuntu bimeze. Niyo mpamvu filime twashatse kuyita ishusho y'umukobwa, byinshi bikuyemo ngaho. So uko biri kose ngaha ndi hari nk'umuntu nogerageza kwisiguraho bikeya ko urazwa mu nkuru ibikuyemo byinshi. Aha twakabaye ngombwa turi kumwe n'umuntu yagerageje guhinyanyuramo bike na bike, ariko umva ntiyabonetse, ariko ahaza kubonekera turamo umwanya atanga ubusobanuro. So nta byinshi novuga, sinzi gusa nihaza ko ibibazo murabaza, ntabwo mwishura usanga bizi namwe mu mutozi kubaza mubaze utuntu tworoheye ntashobora kwishura. Filime ni igikorwa gikomeye cyane umuntu akora akagiterwa kigatwara uburyo, ariko ugaca usanga ngaha mu Barundi n'Abarundikazi ari kuyaba no kumenga ni kinafata gitoya. Hari n'abantu njama amarinke numva barangishije ngo je filime z'Abarundi sinazikunda, numva birambabaje kuko muri kubona hari abandi bantu bari gukora bagizeho bashika batanguye nk'uko, ariko kumva numwe n'igihugu umuhaye igikorwa ngo je sinda filime Barundi, umuntu akumva harimo gucika ingufu. Ariko uko biri kose twebwe twaba twagerageje, ariko icyo novuga ni mukunda iby'iwacu, ukunda iby'iwanyu, nicyo cyiza, kuko iterambere ni wowe ni jewe, nidukora dushize hamwe bizogenda neza. Niba nk'igikorwa cya mugenzi wawe gisinora ibyawe, urumva ko nawe ubwiwawe harimo kabazi. So nuko nagerageje kuvuga ati filime dufise ukuntu tuyikora gutandukanye. Navuze ati hari umuntu wayiyoboye, n'uyu muhungu nkunda kumwita Achari Achanaki, yanakinnye muri iyo filime yitwa Achari Achanaki. Byinshi yo bivuga ko hama tukazubandanya mu nyuma. Urakoze. Amazina yitwa Joachim Anthony, ariko benshi banzi ku izina rya Achari Achanaki. Ndi umwanditsi w'ireresi, ndi n'umudirector. Filime ishusho y'umukobwa yadutwaye igihe kitari gito tuko turayitegura, na cyane ko ariko nubwo yadutwaye igihe kitari gito tuko turayitegura, hari byinshi twabonye, hari byinshi twize, hari n'ibyo twahuye nabyo muri iyi filime ishusho y'umukobwa. Rero tuvuga kuri filime ishusho y'umukobwa, icya mbere ni uko ari filime yateguwe neza cyane kandi itegurwa mu buhinga. Ni ukuvuga ko twashatse gukora ikintu kiruta ibyo tumaze kubona. Nicyo gituma cyadutwaye umwanya utari muto cyane cyo turayitegura. Byadutwaye igihe kitari gito turategura filime, turi ko turashaka mega tukora iki, twohindura iki muri filime ndundi. Ariko bimwe twagiye tubibona, aho tugeze ubu turashima, aho tugeze ubu unye vraiment neza cyane, kandi turashima cyane, turashima Imana abanye natwe. Turiko turategura nubwo twagiye duca mu bintu bitandukanye, ariko Imana yabanye natwe, byagenze neza. Filime igiye gusohoka vuba, igiye kuyibona, yitwa Ishusho y'umukobwa. Filime ishusho
Bujumbura. Dani kuri Bikore TV wayi kuki wakoze iki ngiki wakoze conference de presse kandi tarusanzwe ikora ni iki kibazo nicyo mbasha kwishura ibindi nawe yaragerageza nibaza araza kunyunganira twese turagerageza twisanze dukuze mbere twara abana ndaza kugerageza kuvugira mu migani hari ukuntu hambere ntari mfite ubushobozi bwo kuba nubahamagaye ngo muzi turazinanye murabizi biragoye sawa kumbura ugaca usanga ubu ngubu byakunze Imana yayishyiriyemo imiyaga tujye tuvuga uko tukubona n'ukakuza ariyo mpamvu ubu navuze nkereka mbahamagare ndabe kumbura iyi filime ngiye gukora kuko ari filime nk'ubu buryo burebure kandi bwinshi hari abagerageje gutanga amasponsor Imana bandanye bahezagira ndavuga ati basirika ndabe ko nibishitse nkayishyira mu mamedia yorabwa cyane gusumba izo nahora nkora suko izo nahora ari mbi izo nahora nkora ari nziza ariko gusa biratandukanye harimo ni akantu nakabijya muri filime reka ndakihoza ariko uko biri kose iki kugikora ni ikintu gisanzwe nk'uko umuntu aronka amahera yari yambaye impuzu imwe agacagura zibiri sawa we yarose ko nabatumyeho mukaza rero byiza gusa mumfashe iki gikorwa mu gishikane kure kuko munshigikiye nanjye ejo kumbure nozongera gute nobashigikira hari abantu dukorana nk'ubu tugakora tukavuga akishikira muhira agaca bya bindi arambika hasi nayi posting ubushika byakagombye ubushika nta kirekire novuga kugiye na conference de presse ni nabyumvira ukutu reka ndabikore kuri filime nshasha kubera ko mbona irimo ibintu bitandukanye impinduka novuga zike kugira basinde ko mumfasha kwishikana turazikora ariko mwebwe ntabwo muzi cyane zigura nazo filime ni amafaranga n'uburyo urashobora gukora gutegura projet uvuga ati izotwara aya bamwe mwavuganye kumbure bakaza kugira uko tubona bose atari kuza kumeze bite kumbe mu mufuka byanze mu mufuka byanze rero ukora iki urihangana reka rero mbanse abantu ze abafana bamba bari ku kote yiwanje bakora ama comment bakanuka ari filime zimaze gucikira hagati zikabaza abantu mwe bita Bajaj Siri niyo bita Sugar Daddy ica kuri channel yaho ya Berindi wacu ariko ubu nuvuga ati nimumfashe gusenga iki kintu gituma filime zicikira hagati nikiza gishikire ku ishusho y'umukobwa mbere yo kuri filime ntangura kwatsa kamera narabagira nateri gisabisho ndasenga nibaze ko ibintu bitazoshika uko burya bwo gufashwa n'Imana byose birashoboka ubundi siku bwanje ucira inkuru hagati birashika uburyo bugahera abamwe twari turi kuyikorana bakabagiye inyuma kuko filime ni amafaranga udafite amafaranga nukora filime aguheranye gusubira kuri magato ukanza ukegera amafaranga ukagaruka ugatunga ikindi gikorwa